May ni som panga sang ni som ni pani pathian ni ani Russia le Ukraine indona kalmeka chanchin thar berber tun tuma hian kan hana update le don ani ngai thlang o Deutsche Welle chanchin bumi Thomas Beckley chuan kum sang ni pakwa tanga sang ni som pali chunga NATO Secretary General Underfog Ramusen chu komin Ramusen chuan Russia nuclear ral thuman a hre don lo ti fo chu an man tak takarin lo thu le NATO ramte phone le ti thaina man ruamaya angai thu asoi NATO ramten Ukraine hena ral thum le tranpuina an pek ti to pa du wanga puwa Putin chuan thi puk theina ral thuam weapon of mass destruction emo tactical nuclear emo boruak tur biological emo damdoi chemical manga mi tha chiam theina aman chuan na taka chan le na amuanga ne tu ni lovin a hlowang ti hra chianga chu tiang ral thum chu Moscow kan man tir chuan apong por zual sau don ani ati Pope Francis an Ukraine indona NATO thiam lo ni in Russia gate bula ui about tianga asoina chu hnolin NATO chief Louis Ramusen chuan Putin chuan ram then om thlamuang taka omlai aruna UN charter thuthlunga ram tenin mani inveng turin dikna an nei ti ani atia chu tinga mani inveng du ram ten tranpuina chu turam po andil thereng ani lomni Ukraine in mangangin tranpuina andil na chu kan ti sak theya kan tranpui thei chu a tha khopang NATO tilian zel turin campaign kan nei lova tunma communism ten Russia laka himnan member ni anon deal ani maya engwangin nge chu tinga NATO ven himna chu du tamai nge an ni ti le an ti chan chu Russia in mani in so ro se Russia chu NATO headquarter a member te tukin an mani beitumna le do dalna ani lo zia hrilfia thin ania NATO le Russia Council te siamin thlatin voi khat in ron to na le ruam manate kan soi ho thina joint action preparation kan nei ho zia kum sang ni soma Lisbon khopuya NATO le Russia in kara strategic partnership kan siam nge nge a pop chuan atong kam le history a enun a tha in karing ati President Biden an Russia nuclear emo biological emo chemical ral thuam aman chuan red line pelin kan chang le don ani ti chu atidikani hun kal towa ti sualian tak kania chung jinga mi chu Ukraine le Georgia ramtana membership action plan ti sang ni puriat kuma Bucharest khopuya kan dei khat NATO zom phal sakani lawa kei chuan zom se ka du saka US le UK in anrem te boka Germany le France in anrem te lawa chumi mangin adiklo zongin Putin an Georgia ram chu arun tira kumsani songpulia Crimea chu Ukraine a chu sakle thuta tuna Donbas region a chu puilia Putin hian political and diplomatic solution adu lawani chu wangin midang run tu te beile turin Ukraine chu ral thuam thazok le changkang zo kan pe ka ngai ani ati German Chancellor Olaf Scholz chuan Russia President Putin chu mini somsari panga Arabia in Ukraine dona in ka hai nei turanorin President Putin an Ukraine nazi omanga apuna chu dot thule thubel chen dolo indona tura thuvol chu amai mai ani tile khovela ele bara harasana konga thil thleng mek chu Russia wang ani ti te a hril fiani in Olaf Scholz office chuan asoi President Putin hian chu timbaya Ukraine dona kalmek ti top tumna sanpa anei lo ni in soi ani military expert ten kha chuan Putin atana Ukraine dona chaklo le ne tu ani lo chuan atan ram chunga ama du lo tu ten an beile ne ram chang ani dona chaka ne tu ni ngei tura indona akal pui zel anga yang antia then kha chuan chaklo tlom jok le nue tu ni lo turin a in chutin a in ngai lo reng reng ani anti Putin hian nimin khan UN Security Council a Finland le Sweden ramin NATO anzom antum awangin hebi chungchang hi asoi pui ni in RIA Novosti chuan asoi indo pui panina achua tak tak main nazi ho tupa Adolf Hitler chuan Czechoslovakia rama German chong mang tu omna Sutenland chu opadua chutiang dewin President Putin po hian ramle namhangai na rilru awangin Ukraine ram chung le Soviet Union ke dar rama Russian chong mang tu te opkhoma hui khom du in Russia Empire rin adu ni na langa ma se tunma anglo takin kumzabi somni pakhana chuan chutiang ngot chu alo ti thei chia to si lawa tuna indo mek na hi ti to pani lo chuan indo pui pathum na hial po chua pha thei ni donin alangta ani EU ramta chuan Ukraine tranpuina turin
euro makta doi changa pek an rem ti le a G7 ram foreign minister kalkhom ta point Ukraine champuina tamjok pek an rem te bok karle hian G7 finance minister meeting Germany a nei tura Ukraine champuina US dollar 2 le ding on somthum US dollar 2 le ding on somthum pakhat point som panga pek an ni ti in Spiegel magazine in asoi heti lai hian France 24 news chuan Russian sipai thi te ruang Kyiv le Chernihiv region ami te chu Ukraine sarkar chuan international humanitarian law angin thale fel fai takin an na khoma ruang troi theilo na phut tu a an dang hek muk mai ti in asoi Reuters chuan chung mun te chu to in Ukraine civil military operation ho tu Volodymyr Zelensky chuan thatakin Russia thon an yang ti alo hril Ukraine foreign minister Dmitry Kuleba chuan G7 ram hruai tu te chu Russia thil hu asset nei te hren saka man sakin Ukraine ram tundin tharna na mang turin ngena G7 foreign minister meeting a Ukraine le Moldova ram te asom telve anni Mariupol khopoya Azovstal steel work plana Azov battalion fighter mi sanghi don liam tam takom te him taka soncho dan to chungun taka beimek zel ni in Ukraine deputy prime minister Irina Vereshchuk chuan Russian sipai te nena inpiang na khir tak ani ti in an inpiang dan kim chang ero ponjar ani lowa ra tha a chua lo ani theya ma se kan mi te chu him taka nungdama hruai chu chu kan ti tu le mo punani pathian in rem ati chuan kan chan chuang nge yang ati Central European Institute of Asian Studies think tank chuan March thla khan China ram chunga cheng Chinese mi sang thum jinga ngai dan la in Ukraine runa mipui 80% don in Russia an thlop ni na soi Dr. Richard Q Tarkhani chuan Chinese mipui te chuan Russia le Ukraine boruakin ati bui phalawa ma se atamjokin USA Russia chu thajoka ngai ani ati bok ramsom ni panga jinga Pakistan Germany Singapore North Korea ten Russia chu an thiam veu lain Japan South Korea Vietnam le India ten ngai dan thalo negatively perceive an nei ani ati mitam tak chuan President Putin chu huai tu chakle rin tlak ni in an hmoni na soibok Pentagon tu puang tu John Kirby chuan US in Europe sipai sing khathon bel antum ti puanga sipai nuai khazet anom don ta ani Russia in Ukraine arun ma in US sipai te chu Europe an military base a omnge sa tenen singriat tanoma John Kirby chuan Ukraine boruka wangin ven himna uluk angai zwala Europe security chu alo in thlak danglam ta ani ati Baltic ram Lithuania chuan US le NATO sipai te chu an rama omhun het nein kho sadeu se du in defense budget po anti pungcho ani US House on Ukraine champuina tur US dollar 2 le ding on somthum pukwa point paria zat chu tun kar thole ni jan khan apasa ma se Senator Rand Paul of Kentucky State chuan chu tianga champuina tur sum pek chu azong chu tun kar ni ngani khan do dalin ti top ri in many som pukwa thlengin rem ati hau lo maya ka le soi ho na nei ani ang hei wang hian US in Ukraine hena ral thum athon lu te ati khotlai pha thei don ani Pentagon chuan ral thum lena turin tuna US dollar makta doi za or chau anei tua ma se House to pass to hi Senate lama soi fil ani tuai an be sei Senator Rand Paul hi Libertarian angangai ni in Republican Party thlop zongin vote apetlang pui thina rote kola sepa an soi angdawin ama ngai dan chu khauta ka kalpui du mi ni in Senate bill pass tora thum ani hat zer thin ani Nimin Khan Ukraine Defense Minister Oleksiy Reznikov chuan Facebook a West ram ten ral thuam pe kan tum te chuan Ukraine ram a thlen zung man lo wangin tunmaya indo na ne na tur emo indo ti top na tur chan omlo indo na tan pathar lang na in min muak meka tun ka chho chu hun khirle harasa takin min muak ani engtia rei tur nge tu man kan shalo ati Associated Press news chuan Ukraine sipai sangkha sanga in West ram te ral thuam pek pandan zirin training an nei mek ani in asoya Ukraine Foreign Ministry chuan Russia in Ukraine ram ten hui thar chua ton maktaroi tel chu rusuakin longdinin aphura khovel ramdang a hral tuma apo UN Human Rights Watch te chuan Ukraine rama war crime tina omanga ansoi awangin nakina fin fiana tan Facebook Meta Twitter TikTok Telegram Instagram le YouTube ata lan thin te chu vong tha turin social media lin te an hrelani
ma se chung company chuan engmah chhana an peri lo Latvia Poland le Ukraine rama Soviet Union hun laia siam milim statue tam tak le Soviet in thian thatna hria rengna a siam monument chu tunlai in thria le ti chiat mek ani bawk President Zelensky chuan President Putin nen inremna zonga inbiak a in pei thu soima se Ukraine leilung atanga Russian sepaite an in thia chua vek photnuah chau inbiak na nei ka du ti in a soi Ukraine human right ho tu Lyudmila Denisova chuan Russia in Ukraine naupang nuai ni sing khat chu Russia a thon lut deport lui ni in a soya Ukraine National TV hemi chungchang hi a hrialani Russia chuan an khua le tuite chu UK zin lo turin a fuya chian thalo ram le har sana to ol samna ram ani ti in a soi nimin khan Swedish Foreign Minister Ann Linde chuan press conference na in Sweden ramin NATO zom antum dan le achan phek somli zeta sei ziakna Sweden strategy review tlang zarin Sweden chuan NATO azom theina turte apuanga Sweden in NATO azom chuan Northern Europe monna a omang ti in soi ole tuntrum atan chuan khamichin kha kan han du tok ri photanga tuntrum chu news karon update thui tawak lo ani chanchin thar berber nen kan lo le le thoyang viewer te zinga kan channel min la surprise sak lo inom chuan min lo surprise sak ngei turin kan an ngen chuwa tin kan video upload thate in lo dona in lo mu ngal zel theina in tan po aul samjok na tur kha ni dona notification bell kha in metanga ola in da donia in zawa in himle dam taka lo zel turin du sakna sangber kan hlana chau